Arume no uga atiriri turathie masinga turathie masinga. Yes. We need like 3 days because there are some things that we need to deliberate. Yes. And turaruta o mundu ciringi 3,400 nicio turaruta to facilitate everything. Yes. And ni tondu na hakiri na mbeca ingi tukiri nacio na nyumba mundu ni kurihira arerihira nyumba mundu eketia ekirihire na maundu mothe mesawa. Yes. Ugo mundu akira aukaiguria ati na ritokuragia atiriri kuria turambata atia ni turathie na atumia. Chairman ndake ajokerie muthuri ucio kiuria kiu angikorwo we thina waku no gukua mutumia reke tugutige guku estate mugiikare nake guku tondu ndukiremetwo ni guikara nake guku kana nginya umukue andu othe murathie no nginya ujokerio kinumaga ale no kuria we kuma ria twambirie kubangoro iwa kwa gwetwo atumia ninge 3,000 no cige mutumia thiko 4 mundu na mutumia wake thiko 4 mukao. Safi ni mitambo-ini ya KamemeFM mwingi nigetwo Mansaimo nina nigetwo Katta tukihomoka moyo na kuna dawa yes etagwo Esther Arume hiyo ni TBT. Yes mambo zamani kiasi pale na ndika ni ruamenya tariu mahinda-ini tamaya even in your groups apart from gukorwo no ndo very sensitive ta kuria mungikioyo mutuike ati taitura ria konye mundu ragikaga hiki agicoke kimwire hihi ni akumutwara kundu nigetha mugagicerekete kuria mara na mukirwo ni couples mucagurwo couples iganona mwike atia muthie murihirwo amurihira muri mona muthie by the way kuria makona kanyamu mukarihirwo mugathie mugeka ati mugakena kou mugacoka mukawa haunduka thutha thiku ta 4 ndio kuona no ndre ugenagia muno ri tariu even men have groups. Yes. And na toguo na tugana taitura ria kwanyu kana kuria kungi even in your groups and iria mukoragwo nacio ringi na ringi andu ni makiraga makerana we need kindu tigitagwo retreat kana ka holiday kidogo itundu twa muthemba ucio. And hinda mareka uguo ri ekaruka mukagenagia muno ekaruka muno uwa makirana atiri na riu ri tukuragia atiriri ndwini wega andu makimenya kana tugithie Naivasha murenda atia ni turakua atumia ni muramenya uria ndiroria ndirauga ukaigua mundu aiga ati nikiri we icio ria cia muthemba uri kuroka kuria we ndugetigwo guku ore mwako wenda wena githe ndutindana nyina ngari au na igire turenda our time ndotigwo wetigwo estate ugeikaria estate tigwo estate dibe ya thira ukoragwo wiki. Let me explain that. Where is the problem? Let me explain. No, you tell me where's the problem. Where the problem is. You see, we group ya men ni tutakora tuikara kana kura muikaraga kwanyu muri andu aria muri muceranagira kana mutindanagia nao na muteithanagia nao exactly riria mwarikana ni mukwenda guthii retreat ikoragwo a men's affair. Yes. Na ti orugo gukana mutumia no ni ukoragwo uya tiriri to nginya nie na mutumia wa my friend tukorwo tuiguanite kana tukorwo tumiranitie ngoro kana I don't know kiringiaria akue tari offense kogwo ri mukoragwo mukienda ogwo mutindanagia muri arumeri don't read too much. No one is reading. I'm a man, I know one is reading. Ule kiororia riu we. Nesiuria ciana ko icio. Nesiuria ciana ko. Kare wa igora join ira group eno. Angikora ndu tumana batana atumia rithu tingiagicemanio ro guku.
rege ona bara ikuruka bombala ni mogo to maginya to visa mugatumira atumia anyu na inyatha na matamai bakinyite orogu na mavest na mugithambira na kiria ciethagwo atia na tairi na kwihaka na mwakita muthanga wa iria-ini ndui kindu ta 90% of you mutiwe guthambira na aria mathambagira ni undu wa weight riu matireraga kunywa mai omwekera matairi wazoka mukagura mbica mwijaga na inyatha mwe maguru matheri mutumagira tumia kumera we having fun it is a mad fun yes mutumia aku kindu kia mbere ni kwamba gwika atia go zoom aga zoom arona nginya kana ni akona ritho ria kutheini one muhuri wa mbica no cio raura mbica azumu ritho riaku azumu thiini ona kana akona muhuri wa mbica kahera kiru ekirite mbikini but you see you decide like man. If you say like man, you just need some time. Of course, yeah. Yes, and that wakati muthie Friday. Okay, Saturday waine kana Monday rosini. I even don't think ati ni togo kunyitana ati group ya andu atano andu 10 tukuya tumia itu tuthie ni hoya. No, that's supposed to be your affair. Yes. Ni tuthie na mutumia wakwa. Urute nyina ngari haha. Yes. Muikoroke mabatha. Yes. Ndetiguo. Na weke mwakinya mabatha mugurire bikini. Yes. Ndetiguo. Na we ogure kinyatha. Yes. Muhurwo bica munyitanite atia. Tunyitanite ku. Bica nyingi ta icio na tutire. Aca. Ya kwanja mundu ati wijaga. Na mutumia munyitanite na mutumia waku. Ni wina kinyatha. Ti wijaga ni utari sati. No tondu mwe njaga ya mundu maniyo. Ni utari sati. Utari sati na yo aifu akirite bikini. No, you don't have that photo, man. Don't. No, you need it for. No, don't be the reference. You need it. Yeah, you can present it in court as evidence. Of how you are used to kunoga. Venye mapenzi yenu ilikuwa imenoga. Eni. Yes. Weko ria grumo. Mwenake. Biza njega by the way. No merutithio micuria kwa new bedroom. Yes. Itondo tia ukihana sitting. Iyo ni a bedroom. Ni a bedroom micuria au umithondekere iratathi riria kiria ni kibica kiria gia kiria. Kethiri. Yes. Ucurio ha. How? How? Yes. Wakiraga ukaroraga ukakira ukona na nima. Wendo ri. Wendo nako ni mugeria. Ni mugeria. Atiri ni tabiraga anything riu. Na ndagutwarite Mombasa. Ndio yariria na kora yaku. Ate obesireti yao. Nini? Yes. Kamiroro ugo. Akiroka gana wendo ni mugeria. Na wendo ni orariria. Orariria biseo. Yes. Mapenzi nayo. Kwa kweli kuna wakati ilikuwa inanoga. Direte kia tenu wathamire room ya ciana. Na no yoyo. Na no. Ero umukunigite mukonyo na nda yaku. Tondu muri eri ni maumirie nda. Munyitalete gono mutige kinyirala. Umukunigite mukonyo na nda yaku tondu muri eri. Your stomachs have grown. Hugging her is you must bed. No, you have to have a design and yes. But I want to do your mahagana. No, it has to be. It's not a hug, by the way. Yes. And it all guoko yani ni takinta kugira mudo guoko. Yes. And now where you gutakumugira guoko. That's a hug and this is okay. Yes. You need such a thing. Eto ginyo geterere ati no ginya umutumio ka muikurukia hinde ya kiria ya men's conference. Ria mugako ati mwina athuri aria muceraga na ati muikuruke muikapples muka have fun. No, that one can be reserved for mwakinya miaka 65 na ku. Oneo miaka. Yes, 65 na ku, but you see when you are 40, 50. Ni muteanaga atumia ni mateanaga. Yes. Na mahota kwa bata mutumia aku akumenete. Yes. Hadire bata. Reke mona mwakinya miaka 65 munyita ni athuri acio. Ithiu no matware. Taidira kwina heo mukera na mwathie guotari wa Mombasa. Yes. Ni kwari yumagira mbere. Na mugathie wiki imwe tondu hingo gutire mundu ramugia. Of course. Yes. A whole week. Yeah. No ri wa ino na ri nginya kwa samure squeeze weekend. Ni tondu no mwi mawira na ni murarera ciana. You don't have to at mukururanie. No atumia matikora na maundu macio. No iko kaigua ati atumia estate.
Atemai kuruka bomba thadi ko ithano. Malaika mathari na thuri. Ndo ira tu thuri na tu re. Arume no uga atiriri. Turathie masinga. Turathie masinga. Yes. We need like 3 days because there are some things that we need to deliberate. Yes. And turaruta o mundu ciringi ngiri 3,500 nicio turaruta to facilitate everything. Yes. And ni tondu na hakiri na mbeca ingi tukiri nacio. Na nyumba mundu ni kurihira arerihira. Nyumba mundu eke atia? Erihire. Na maundu mothe me sawa. Yes. Ugo mundu akira aukagua ati na goragia atiriri. Kuria turambata atia. Ni turathie na atumia. Chairman ndake njokerie muthuri ucio kiuria kiu. Angikorwo we thina waku no gukua mutumia reke tugutiga guku estate. Mugiikare nake guku tondu na kindu kiremete no guikara nake guku kana nginya umukua andu othe murathie. No nginya unjokerio kinumaga. Aje no kuria we kumare atwambeiye kubangoro iwa kwagwa twatumia nike ngiri 3 no sige mutumia thiko 4 mundu na mutumia ake thiko 4 mukao. Asante sana. Dididei machua. Yes. Dididi hawa watu ambao wanakaa ni kama hawako gimara. Wanaulizana nini? Hapo ni nini ya kuulizana sasa? Yes. Na nimbuko anakarania ndio wa kibidi. Ya TV. Ni. Kiria koda kwa na kiria urenda kuona. Na murakarania by the na mukanire na mwambie kuririkania maundu ma tene. Yes. Na gugwetere kiundu by the way. Leo ucoka uitweke atiriri kaitigarite thasi itigarite ndagika cigana mathaa ma andu aria mendaine kuingira mirigitini itireke 17 na ni muora no kindu gitagwo ni mwage short wire. Yes. We vrengi cianyu ni ciatuika ciorano. What happens? And you end up fighting a very the night will be very long. Yes. Na riu ucoka umenye na no ko hini mugiko mukiendanite ni muhoyaga mwi hamwe mugikoma. Ko hau mahoya matingioneka. No, you can't pray when you can't pray. No, you can't. Yeah, no. Yeah. Mwakanire tondu akoda kuona gikiri wacenjia mbere ukura ni kunyarara. Yes. Ni kinyarara kugia kuna na ni ndakionete tene ti riu. Ucoka ujate eketo kana tunyitane moko. La mwako mwana na munyarara ine. No. Tunyitane moko to. No, hoithiria riwe. Wele hoithi. Ona cigo ingi ko mahoya ine macio ri no igukuhutio nacio. Acoka gathie gukoma haria mugamba-ini wa mwena ria. Haria. Yes. Gathia-ini. Ate mundu ucio ngiko. No kugwa. Na muranire kaundu gatari na kuria kari maundu pete. Yes. Maundu pete tarwe maundu na ngurie ti maundu mautinda mukionania na nyina wa ngari ati uregire kuhurira nguo bathi niki muci ti maundu makurania na iratu ciakwa ndunahurira iratu ciakwa tihurira rangi ti maundu makurania nake. Yes. Ona ati no muranirie ti kuruge no ti irio ci hau aca ati ndunajikirira irio tiguo. Yes. Muci ti maundu makurania aca atiriri irio ci hau ndane yaku na thani ci hau na iciko ci hau tiguo. Yes. Riu ni ukamuigira mbara iyo ya tungatungwa mbara ya mundu menendaga idungatungu iranyitiro oti every other ati guitwekage murorani ati kwa gukuihurira irio TV no ndo na remote ati agakianga no acenje ndunyite nyita one ko ya thimo ndo thie TikTok wekera kana wekera gatuni thimo-ini. Yes. And you're good to go. Asafi basi mitambo-ini ya Kameme kauka mwingine geto Mansaimo Jimmy Walter Githinji wa yune mwenda zake pale rubaru itagwo enyau ya duka-ini mama sururu ruthietha wonyau ya Kareni ati ona ngimehe nyama wonyau ya Limuru
oro ngĩmĩtwara Kareni no ĩriuma Kareni ĩcoke rĩmuru ĩkarĩe tũbĩa. Yes. I'm telling you. Asante sana mwenda zake Jimmy Walter Githiji wa Uni. Rwimbo rwega rwitagwo Mama Sururu. Raiga whatever he did was in vain. Yes. Maundu maingi muno ekeire muhiki ucio. No da maundu macio mothe mati account to anything. Ni nginya ake muhumba na fashion icio the cia Gĩcaina. Yes. Muhiki ucio akihana Sumi. Sumili. Sumili. Yes, I'm telling you. Yes. Maundu makiagira no riu nake the lady decided that once a kienyeji, always a kienyeji. No, the man was not enough for him. Na rĩrĩ by the way nĩkoretwo ngĩrũmĩrĩra ndereti ĩno ya kũhagũra kwa DP. Yes. Na ndamirora wega na ndamithukathukia ri ngona horo ona ti ndu wambiriria hii story ilianza kitambo sana. Yes. Nĩ kaũndũ kambe on even in last year. Na let me tell you gwĩre atĩrĩrĩ ũtongoria nĩ ũkwenda rĩrĩ nĩ ũkwenda mũndũ ũra build bridges no ti ũra ban bridges tondũ nĩ kwambĩrĩria kũgĩa na complaint ũrĩa haha by the way na ngĩkwĩra last year by the way there were complaints na ciarĩ complaints cia kuma kĩrĩma cia atĩ nĩ kũrĩ na atongoria marehũrĩra arĩa angĩ gĩthũri nĩ kũrĩ na atongoria matoyagĩra arĩa angĩ thimũ nĩ kũrĩ na atongoria marakũma arĩa angĩ nĩ ciaragio gũkũ without naming names rĩu you can imagine atĩ maũndũ maya rĩu nĩ hĩndĩ marambĩrĩria kumbũka na kwĩyumĩria nĩ kũrĩ na atongoria meragwo atĩ nĩ marahandĩra arĩa angĩ their competitors. You see maũndũ macio by the way mambĩrĩirie o tene na rĩngĩ na rĩngĩ Katta, let me tell you, ona gwaku kana ona itura riu ria hau hanyu ungigwa complain haha na haria ri anga ni wega anga kugeria muno gucokaniriria gatathiete muno tondu ni hakinyaga handu warega kuziba ufa ukajenga ukuta tondu riu things have maundu riu ni mathiete riu na magakira riu ni mahituku by the way na ungirora especially nginya uteti-ini wa Mount Kenya ri ni kurari na nginya tumita kimegithi ni kwari na megithi irathiurukaga aini marathiurukaga marario horo wa unity gutaramenya matumitwo no unity no ni riku na ni tuikari ha tukiuga atiriri Mount Kenya we are united ona riu we are very much united ona muthi uyu na ngikwira atiriri whatever we are supposed to be talking about ni unity ya atongoria ngitiguo na ngikwira atiriri the DP being the most senior politician ni ura within wa giturwa kia Mount Kenya ri niwe wagukorwo na wigiririki uria munene muno wa kunyitithania andu aya ngitiguo kwambiriria na the MPs kumarehe hamwe and he is good at that. I don't know how he missed this one tondu ngithikagiriria wathikiria kundu ta Kericho ri ari ku fact ona haha itu Kiambu no wanyitithanirie wa matangi na ma MCA nyitithanitie mundu gwitoka wira Mwangaza na ma MCA sometimes back you see akamariria guku nakuo uraigua ati riu mundu arahurwo nginya ni MP wake ri na MP wake akaiga ati mundu ona ndiramwenda tondu ni ahandeire mundu That's a very strong statement. Kumakuri especially MP uria wa the home constituency. Exactly. Yeah, the DP. Ni hekwenda kauge fulani tondu riu let me tell you kurwa na mundu umwe is very easy. No kurwa riu na andu ayo othe ri tana riu tuigwite mari 48 ri 48 andu acio ti andu anini andu acio ni andu aingi by the way hawa andu cio wachache na ni andu marikitie gukwamuka you see no taruo no retronire bunge andu aria othe maramwira ari maramusupport ri what did they do moico they absconded na githitiguo matinathie bunge na githindo kuona aria maramwira ati tuko Juma yako hawakwenda si unaona they even never voted you see kogo ni hekwenda riri ni hekwenda kauge fulani ona tukiaragia horo wa gicigo giki Mount Kenya ri ni hekwenda ndu ningi hakorwo na horo wa mundu ukota gucokaniria na kunyitithania tondu uhoro ucio wambiriirie o tene muno uhoro ndungirakinyire haha ni ndwecie ndungirakinyite haha korwo hihi we nio ire itemi ria kwambia ru kwaria na individuals nithindo kuona na hakinyire handu tukiambia kumuonaga na andu eri andu atatu kiundu kia muthemba ucio riu kwamuka gugithemba kiu it is very unfortunate by the way and tondu mundu muraria ruthiomi rumwe ri it is very easy for you
kwa understandana mwaranirie ito ni mukuhota kurania atiri twakinyire haha atia ka niki kiraturia yes no rigwa kinya story ati ndatuayagira thimu it becomes and you know, let me tell you tareu nuona ona kwanyu nginya nogwa tungiuga ati maybe Ngai ni akurathimite here ni there onore wanyu mukuru ndungi muigino asa because he is senior ithitiguo kuri andu thikagiriria mataro ma ono ngikorwo hihi wewe na mahinya kumakira no nginya mathikirie because they are senior in your family taru kuria kwanyu gicagi na ore mukoragwo family setup ya nginya the nuclear family itself ni kuri andu you have to keep quiet and listen makiaria ugathikiriria uria mauga ugathikiriria marauga atia tondu andu acio mangicoka makungangire hapo na wina mbia ri eventually kwe maundu komis nigutigwo ri wiki kwe maundu komis na nigutigwo wi wika these are some of the things ni ngirango na some of the here and there no na kunyitithania andu akirima kirima gitirari na problem ona in fact ona tha is kirima ke behind him the adu aria all the adu akirima thina ni atongoria the problem ni acio riu mambiririe kuga atiriri mundu ni aratwamuka mundu ni aratwandamain mundu ni aratwihurira githuri mundu ndatuthikagiriria mundu ni wa guturuma you are getting it those are the people maybe wambetie ko bank na riri na mwananchi wambe ucoke kuri andu aya tondu machaguritwo ni andu acio ura bank nao wambe ucoke kuri andu aya tondu riu ri ugukirora ona andu makiwa makaiga ati mugikuyu arahura mugikuyu ri riu sometimes politics are interest no nginya mundu aikare akimenya au hende twamba kuriganirwo ni ugikuyu twambe tuonane humundu tukamba kuiga ugikuyu thi kana ukirima ukamba kuigwo kando twambe turanie atiriri ndakuhurire thimu ndwanjoeire riu ni hindi urabatara ni watheceire mundu gwakwa mwanja ambaye huwa ananihujumu ni wanjikireire mundu gwakwa ni wakiririo kiuga muthenya umwe ati ni wora ndeithirie ndirona giti na ni wega tondu riu ni njamite riu njeherere nigetha ucamithio ngi you see ndio igo ingi support asa I cannot support you so ona nitwaigirio hana agikwira ati the problem with the mountain the electorates asa acio matire problem tutige na problem mundu wa kawaida mwananchi wa kawaida wa kirima tu isawa hivi wathikiriria kuma ria bai guthie kuria kwanyu gwetagwo kihuyo these people are talking the same language na mararia ruthio miromo ona maraiga twina ruo muno because that is our son but what about the leadership area ya Mt Kenya irauga atia wao wanasema nini tondu mundu uria ucagurite na uria waingirire oguo ungikorwo na political interest ciaku cia ihinda riguka ri onake ni arenda ndangenda gutuika ati we ni rita rimwe ni acagurwo ati na 2027 ni ati aikarage uguo hingite moko ati ndararora mwaka ucio ringi ndungigithecera mundu no coke urege kunjoera thimu na ndina 2027 ni ndorete iguru njethereire ndiugite ati ndaigania rita riu gukunja sati ekukunja sati twambe twike atia twambe tuonane na let me tell you twi handu-ini very precarious by the way politics ni interest tha ici ri turarora na ni wega mundu aikare arorete miena yeri kurora miena yeri ni kuga atiriri impeachment ino engithie through ri gicigo kia Mt Kenya getigwo atia ingiaga guthie through still ri gicigo kia Mt Kenya getigwo atia tondu riri impeachment ino onega ingituika ati ni astio ni magoti ri the relationship between now number 1 and number 2 is very strained thitiguo very strained kuga atiriri ona no korwo matingioyanira thimu kumagia hau tondu riu uyu angikorwo igitwo hau ni igoti not interest ya number 1 na no number 2 no ere nginya civu kaundu civu amwire ndegwika na mwira thie kuria guthi gukondwa ati civu ndaiga gukonina joy amwira ndikonina ndwara kuria ukondwara tondu horo wegi relationship ya after now the impeachment you see what happens what happens if he stays nwanyita ndie kuhota nginya kwariria CSs na musiasi ucio nake ri ni ekwenda kwa associate nake na nginya we urie kiuria kiu wambe ririkana CS ahetwo wira nu
Yes, ni president. Ni president. Haya. Siasi yoyo ri ne heo ne ro eke odo ni deputy. Ni deputy. Siasi yo kopa kururia tereri. Na tondero ni deputy ri. President ya geigua ri. Ona ndia kuhurire thimu ri. Aya kunjeheria kawira gaka. Akaiga ciana cia kwa no nini. Tena ri no gatiba itu ni ugite wega wira wa deputy president ni uriku. Ni muteithiriria munene wa president. Principal assistant. Wa president. Koguo angikorwo president hindara muhe ndagukorwo akimugaira mawira maria gukorwo akiruta ri. Ari koragwo agikatia. Reke tuge hindi we President Ruto atunyirwo mawira make makeheo Matiang'i. Na ni turia gwikarire. Twari bururi uyu totire kundu twathite na mundu ni aboekaga ukowe na wabici na utiutureka ni uboekaga ukinjira ndokaga gaikaraga ukaria gaicoka gainuka ni gutiga guka muthuri ndagioka kugira ki leo ri olokono ndirale wamusara ndagioka kugira ki mundu aigite atiriri there are two sides to a coin. No ngegicoka ngiongera ngwate tiga maheni the athiri ni ithatu nayo ya gatatu by the way it matters a lot andu matimeroraga it matters a lot. Reke tukiuga atiriri ona impeachment ino ni athie through. Haya ucoka twirwo atiriri gite giki ri ni kia Mount Kenya. Niki gucokerio Mount Kenya. Twirwo tuhei mundu twambiririe emotions uria tukoragwo. Katta umete Katta ndakoretwo siasa-ini kwoguo emotions nginengerwo ngite kiu. You know we are very emotional. Yes, we are. Tuthuranaga na emotions twacoka tukerana atiriri andu bagaturacagurire kagege handu. No, we are very good at that. Uti mundu igagirira mundu metha iguru aza umu dissect umuthinja wega umurore atiriri ona thiini hana atia. Nobody no anyita ni emotions nikiukanio wero ni pastor wanyu ukerwa ngane eroda ukerwa ngano ukaiga mundu ni ucio uguo niguo ithuĩ tukoragwo riu thaa ici tungirwo atiriri tunekei uguo tondu muthuri uyu ni tweheria ri na ni wa kuma gicigo giki kia Mount Kenya tuhe andu a Mount Kenya ni moheo mweke ucio mucokanie ndundu tunengerei mundu riu ni hindi ungiigua riu ritwa riakwa ngirigua kuu hindi ungiigua riu emotions I'm telling you. Ugende reke kwi maritwa maragweta gwe by the way. Ukirwo ni wa iguru kwambiriria riu siasa njega ndio ruwa niguo mungimenya ni ari muthuri kwaiganjo riu thero ro tereire guku ithuĩ twirorere from the periphery. But it is good to build bridges instead of burning the bridges. So what goes around comes around and it might boomerang. And the sun will always set from the east and rise from the west, no matter what. They said that. This is Kenya. The sun will always rise, set from the east and rise from the west. Ero ni Kenya. Uno ko expect agari. No aga uikaro oguo. Okay, wa mundu andika kaiga atiriri I'm very down. It will be a long night. I'm very down. Mundu yoro airwo gacuru. Agakaheo curu wakwa uria etagwo Oliku ajeri inakaheo ajeri akwa ajeri aheo curu tu wa kawaida utari mwikire kindu kingi atire bata kumwe wakwa ajeri ndari wire kuruta naguo akwa agithigina ndeo wa kawaida amore na mugimbi ndeo curu wa kawaida wa mutu wa guthia wa waiti wa kawaida ndogekerwo kindu. I'm very down. This is Kenya. We are the sun.
Says from the east. And the rice is Kira gatu waju kajero maundu mavanga gutuku wewe ngethie toro kwena micemanio la itoka ndari gwire citamanagia tuku kwe andu riua riao hindi o niguo reka atia kiratha yes ona mahuranagira kurania ritia kiratha we irio murona riua ni guthwara ithano muraiga ati riua ni rikiri atia ni rithuire guthie mugakome kwe angi monaga reka atia riaratha tha icio tha inya tha ithano makambiriria kumuvangira yes macoka makamurehera tumaundu makimuri andu emotions magekora megwendaga na no ke wona kwa amwe they have no even no respect. Yes. Yeah, even on social media they have no respect. Yes. Because the sun rose from the west, set in the east. Yes. That is it. Na Wanjiro waya kaende kasonge atari botora ni roro boru kweli. Oh, but asa onani au dida ka so ajiwa ya has to be having someone else cannot compose for bote mudo tida mena murage oke mo compose na botaru asa mudo akamande o bote botari akamande we akro gite kija tutikonie seino ule akamande karugagu mudo thiariko I don't get no. Oh, he's a disgrace. Yeah. It has no economic value. No. It's not even nutritional value, economic value. Nutritional value, it is economic value. Don't lie to the nation. It has nutritional value, but economic value. Wait. Tadio dome. Geta kuona gituko kamande. Ndatina gituko. Ngoro geta. Ngoro geta ko. Oh, the search the nutritional value. Yeah, of that kadim. They said that it has bigger protein value than meat. Yeah, more than chicken. Yes. The only problem is that okay, fine. Yaragiro akamade atumia gono mabia konya ndikira reke ndigane na no riuri emundu rajiri atiri. Let me tell you, families family ni iritundu na family ni iritundu na nikuko na grudges. By the way, grudges ingikoro ona no ugi ati ni grudges cia agu na agu nitaciokaga itambaneirio thini wa families. Yes thini wa families ajiriri atiriri omagikura ri makurire gicagi but ni mari na some of their relatives maikaraga in town. Yes. No anyita ne mwe town ire ikaragwo ri ni mucio munene witagwa Nairobi. No anyita and they lived a relative of theirs waikaraga guku metaga auntie kana tata wao. Yes. No anyita na ni magikura kurari tondu ni ukeno ni sister ya mamu wao ri magikura kurari muheyu ohoro akijira atiriri makinya form 2 form 2 and the person who was giving me story was a lady. Form 2 ri brother yake ri was in class 7 na magikiciria tondu ni kwari na gathering yetitwo ni tata wao guku Nairobi ri uria tata wanyu angigitana mamu wao ri aikimera handu hani thie ri inyue nyitana ina yangi mweke atia muthie na riu no akimenya ni undu wa wendo wa family ndungigituma ciana oro uguo aca no anyita ndungimatuma ki oro uguo no nginya umatume na kanyamu kondo na tondu ni muiretu ri na githe ndia gwitumwa na kondo nyina ikimwikirira kindu gietagwo gikwa no anyita gikwa gitagwo na githungu yam. Yes. Akimwikirira gikwa agicoka mwikirira marigo o hau na tutuma wanyita. Yes. Ahara harite wega tutuma akimwikirira
hau kondo-ini gagicoka gakaigirirwo kindu gitagwo ri gatambaya either gagutumwo na kuruthi no anyita kana gakangi gakoragwo ge gatambaya tu gagekirwo ihwa no anyita that was the thing na ni magiukire guku Nairobi na makiaurwo ni tatawe agikimaura the host the host that now was on a Saturday na makigea na hinda riega muno ria party ria Saturday yo no anyita and then on Sunday they were coming back no anyita makeinuke na ndio kwe mutugo wa Mugikuyu ri kaingi na kaingiri tariwa na ungithie na kuria gicagi utuike ona ni wacera kwanyu na nyina ngari ni acera ri mutumia wewe na weiguite ri angituika ni athukirwo ri uria ukumuthukiire kiondo kiu giticokagio oguo giticokaga utheri no anyita mutumia ucio no nginya erutanirie etha kiria kingeikio tu hau onokorwo no kiria kingeikio hau kingeikio onokorwo no karenge gaikio hau onokorwo no turigo toikio hau hata fatane kiondo gitigeke atia gitigathio theri ndetiguo and that being on a Sunday muiretu na brother yake ri na githero tigo kiamberia gugicoka na magigithukirwo ni tatawe aike mathukira na ri mwagithukirwo ndondo ngithio kiroraga niki giathukwo uri kirorera ki mucie ko ni kwarika atia uroragira uri ukirorera and they went home makinya mucie nao magika atia makiaurwo ni nyina riu ni nyina na gwakinya ni hinda ria kuhingura makirore niki kiari hori o indo iria maumite nacio you have evil people in this world. Ay. Oria ciakiritwo na ciacokirie na gikureka oria ciapakeirwo kairo na tikuga ati matiaurirwo ati hihi ni kuitania mahitania makia kiondo kiao ni maurirwo no anyita kwaurwo ona oria ciabangitwo tiguo ciari kugure gucokia ciacokire. Let me tell you ona ni mongereirwo kiro ya mucere indo iriku icio makare nduma na marigo mao na ikwa na mariaga indo ingi cienda patata mucere na mongererwo mucere. You tell me what kind of hatred is that? No, I can call you and tell you bad things. I can call you with your mama Angari and then and we bring the same you come there in my house and you bring what do you call it? That thing. Which one? The cheap ones. Yes. Me cheap one and you're expecting me to give you expensive. No. We are going to take that one, the cheap one that you have brought. You see, atrere nigatha kiria kiuma kure ona hingwa ndano nona higo maisha macio kana ihinda riu ria gicagi-ini atrere wona riria gwatuika ati mundu ni oka gucerera mucerera either tata ringi ni oka gwitu oka ringi ni oka na tutuma oka na matunda no kana ringi na kamucereri no wakoraga ati nake agithie ri ona okorwo ni kigwa giguka gitemo gitinangio nigetha kondo gacoke koke kahumbiro ona gatambaya gake ri ni agwikirirwo ona tugwatu na kwaga kindu vyo utweke ni kwaga ri ati nangirio kamuramba kahe ng'ombe na gakunde ko utijagire ginya tugwase. And you know especially taru tuge ko ni mundu raima Nairobi ri magioka gutucerera kure icagi-ini ri ni moka makuite wega indo cia nduka indo twega indo muterigite kuria riu nake akiuma na kuria nara expect atiriri nake akiuma na kuria ni guthukirwo uria kwagiriire indo cia mugunda exactly na in fact ona ngugitwikire ati mundu ucio hiya ima na gakari ona riu no guo nyonaga ni ukoraga ati taru wathie na kuria kwa nyusubukia kana kuria kungi ngari yaku buti indo iria yekirwo tondu ona kuria kana ni gukua mburi hau ukameraga mburi ndio hakwa guthie kuiga mburi ndio na guthie kuiga mburi ngoko ni ugikua ngoko no ngue ukarukia ugacoko gekirwo matumbe ture ithatu ciekete atia ikomandeire ugacoko gekirwo kira kingi kioneka hau. But can you imagine kuma kuria kwanyu gicagi
wina nduma na wi form 2 na ikwa na kindu gitagwo ciari nduma gikwa na marigo manyita ikunikitwo wega muno ugaikuruka nacio nginya guku gicuka ukarara nacio Saturday ni marorire tondu ni waurirwo ukaurirwo koguo maurire na marora ni marorire maiga thikure starch ri thikure ngiriu ona macokerie no ni merutire mutugo muru mekuregete gwikira nyama kilo hau niki na we mucere ucio urarehetwo hau ucio wa guthima naguo umekirire kilo igire mekirire no macokerie na marigo mao matingicoroka being very evil Rothi Sam Egona ithuĩ twacera ri money, everybody accept money. Yes, just put money in the envelope. Aro kone gathuri kene ku kaigire. Akirati kore indo icio cicoke. Tuthi kore takataka ici ringi. Merutira utwayagira takataka go. Moka na indo cia mugunda na menjire mugunda na ithuĩ meterere na guku ni moine na indo indo cia mugunda. Ekoregete kunengera ciana mbia niki. Oje dai kwa muthuri. Oje no koruru tata ucio wao. No, we cannot always be hating on women. No, we are not hating on women. The man sometimes don't even know what the kiondo came with. Maita magia thiri matimenya gone kiyukire na kiondo. No, we have peculiar and crazy men. Ate no moka usara kwa komana nyina mburu. Ola kiondo kyo nyina mburu kwete kiwe. Nego zoka nyumba. Ukamba gututika hau nja. Tabo agari taboro ni kimekira hau. Kiondo ile kiu. Ajoga tukimoga tu no ku aboko andu ake menyite ni mioyo muikerio au no ku aboko aza tutiko twesa watu na ihenya I expect kwere wajoga okeria tugukureire mukamucoke mumona mikorofia na tumatumbe na ki na tumitu etu ya ndo naruta utie kindu kirutirwo no ucoke no kanya mukagitwongerera iguru okera kanya mukage iguru gacoke gyaku ni kwega na giathindikirwo guo wega muthi mukamenyere mbere ukanegera mwanake ukamwira maikiria hau ngari-ini rinyu mukamenya na inyu mwatigwo na indo o ta iria mugukite nacio mutugitwo wega muno wakora hena tumithiguiti twiri twa ciana tuigireirwo hau na mikorofia yanyu ya haciri aro pako mano goriki wega zini buti mudu mocio rowe atiriri you see funniest thing yes ndio koraga ati maundu macio mekwo ni muthuri na mutumia wake manyitane in conjunction yes yani they are so vile so evil yes they are like that hatred yes ya sister yake uria wegi saito akao kugicagi-ini we ni amagiaga muno family korigwa atiriri watwe ici ucoke ningi uri tuhurira thimu utwetie mbia gutwira mutire na ciana gia kuria macokerie giagicoka. I'm telling you, so sad, so sad. Unahatakiagiria tarugo no ngiuka gwakwa uke ati kanyamu kari ukunyitite uguo andehera rita muthuri ati ningi niko tureka ati twakunura ningi twakunura nije gukorwo na kindu chip ta kiugo kana kio kurigana arataku ni moe moka mundu okatia ni makindu katambe wakana makindu na ringa ruta resort okarigwo ya imako ndokana VSOP karuta VSOP kana XU otichoke na makindu choke jetra VSOP otieke tutake that one won't happen. I'm making sure okoro gutiriri ogora mundu anduthi hau ayo haraka mundu anduthi sawa